radio that makes you happy. Intezo. Sanibonani wengane zakwethu akangenibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina ke ngobaze ngithuthunga wakho manje bathi ilast bond amagumede mhlambe ema ukuthi usemusha like hanzo phinde futhi ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu sibonge nje nakuNkulunkulu asesibusisile ngesimo semvula lapha nasazi ukuthi sekunesikhathi impela eside sishaya ilanga lapha kodwa uNkulunkulu kwewathi kuyiphendula imthandazo yethu nakuba ke sekukubi kakhulu kwezinye indawo impela bayakhala lapha ngesimo semvula lapha nesihlasele kube isimo sekhukhula kodwa ke siyazi ukuthi uNkulunkulu nohlelo lwakhe konke lokhu kuzodlula ngohlelo lwakhona bafethu nazi ulima lesikhathi siwengazile khona ukuzogeqa amagula kodwa sonithatha sinibeke endabeni okuyizona esithi ezihamba phambili masibheka ke udouble hamba phambili sazi ukuthi isize sonke sikamthaniya esiyakhala lapha ngokudlula kweqhawe belikade licula lapha umculo we-hip hop aka insizwa ekusabalala indaba zokuthi idlulile eMhlabeni ngalo usuku lwezolo ebusuku lapha ke insizwa kube ukuthi lapha idutshuliwe eFlorida eThekwini lapha kade iyobungaza khona ukuhlanganisa usuku lwayo lokuzalwa lapha abaningi abantu abathe ukuphawula ngalezi ndaba kulandela ukuthi ekseni lapha kusabalala abaculi badlulisa lapha amazwi enduduzo abaningi abaculi sebadlulisile amazwi enduduzo ekubalwa kubo uKhuzani kanjalo lapha abaculi abaningi uCevuzile kodwa nje kukhona enye ipost enke ngayibona lapha ku Facebook abantu Bagxeka lapha uCevuzile ukuthi uphande ipost lapha kade naye adlulisa olwakho uvunga ukudlula eMhlabeni kuka lapha aka omunye ke uyabhala ukuthi kuba uCevuzile oshonile lo mfana ubezwa umpost yini ebuza khona ukuthi mangabe mhlambe esaphila lo mfana bezwa umpost yini aka njengoba uCevuzile khona ukuthi emposter sazi ke ukuthi ipolitiki elingaka ekubalandeli liqhamuka kuphi mhlawumbe bona ukubona kukwahleni mhlawumbe ukuthi kube khona abantu abagxeka isenzo sokuthi abaculi bakamaskandi badlulise lapha amazwi enduduzo kwinsizwe lapha ke yathi ukudlula eMhlabeni aka okanye mhlawumbe awuna nkinga nawe ubona mhlawumbe kuyimbono omuhle ukuthi abaculi bamaskandi mangabe mhlawumbe kukhona abaculi abashonile abangekho endimeni bangakhombisi ukukhathalele njengomoya nje oke wabhala lapha ukuthi uCevuzile ubhizi upostana no aka lapha udlulisa amazwi enduduzo ukubene yena mhlawumbe kube kushona uCevuzile aka bengeke azazixake lapha ngokuposta uCevuzile kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlala lapha comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba okunye futhi engikubone lapha abantu kade bagxeka lapha isenzo sikaKhuzani ukuthi uKhuzani lapha abambheka ngamehla abomvu ukuthi khona azokubhala lapha siyazi ukuthi uKhuzani umculi ojwayelene nabaculi abaningi lapha kuzo zonke nje indima zomculo ekhona lapha eNingizimu Afrika lapha nomculi obambisane nabo theke kwenzeka lento abantu basebembheka ngamehla abomvu ukuthi kabi uKhuzani uzobhala ukuthini lapha uzophendula athini mangabe athola izindaba zokudlula eMhlabeni kwalensizwa ke bathe ke khona umunye ongibuza xeke impela athi nangoke unontanda kubuka engabuza uzane mangabe poster ngabantu abafila ngazi mina ukuthi mhlambe leli politiki bafethu liqhamukaphi ngoKhuzani lapha ngoba phela engicabanga ukuthi isimo esibucayi kakhulu la kudingeka khona ukuthi nabo bonke abaculi badlulise imizwa yabo ngokushiwa eMhlabeni leli qhawe kodwa ke ake sihlala lapha comment section ukungixoxela kabanzi ukuthi wena uPaul uthini ngalolu daba ngale kwalokho nganza kwethu siphinde futhi sihlane ku video elandelayo ngesikhathi esilandela bese siphatha kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.